Mein Name ist Mike Poiré. Mam Chefner Gemengerot hun mir eise Programm konsequent ëmgesat, a gros Investissementer engagéiert, fir d Gemeng Mäzech fit ze mache fir Zukunft. Wir renovieren a planen d'Infrastrukturen generationsiwwergreifend inklusiv. Gemengenhaus präsentéiert sech elo als moderne Biergerzentrum mam Erhalt vum historische Cachet. Postgebei an die Alt Schoul als Neid Bierger Vereinshaus kommen no. Projekt Intégré Schoul Maison Relais, en zukunftsorientierten a gemeinsame Chantier durchcht a geplant mat all den Akteuren. Et ass déi Platz wo eis Kanner de Bagage fir d'Liewe kreien. Et ass dofir och de gréissten Invest an der Geschicht vun der Mäzeger Gemeng. Gemengestrossen mat all de Resoen gi konsequent moderniséiert no engem Prioritätsschema, die neue Sportzahl geheiert zum Masterplan, wo mir die Einzeletappen konsequent realiséieren, ëmmer am Betruecht vun enger responsabler Budgetgestion. Mäzeg ass als éicht Gemeinwohlökonomiegemeng zu Lützeburg zertifiiert ginn. De W as Ziel, weil Grundwerte wie Basisdemokratie a Solidarität kënnen nëmmen duch ugewandten Training zu enger méi mënschlecher Gesellschaft feieren. Wir setzen uns an fir d'Erhale vum lokale Patrimoine. De Site vum Turlberger Schloss biet soviel Potenzial am Bereich Kultur, Tourismus an Naturschutz. Und Engagement an Ausdauer gi mir durch den Prozess fir een emolegen öffentliche Site zu schaffen. A vieles méi, Mäzeg ein Gemeng fir Jidereen, den Zusammenhalt as wichtig, merci fir d Vertrauen.